fáilte oribh an tachartas an Deagh Sgeul cóir na Noibhean chuirdói an nach. Ha díist sgrìobhadh Mgr Ros Crichton agus Sandaidh NicDhòmhnaill Jones cóndaríom an nach, smis Kathleen Reddy. Agus ha an díisteach Leabhraichean Ailseachag a bheits a tairg bethe agus dìleab Chaluim Cille. Agus mun brín sin na Leabhraichean sin díadach bhrúthbeic mun díist sgríomhadh seo. sé báist a chumann Gaelich a bhar an Sandaidh a dún dh'fhoillsich. Agus cuideach ha trí Leabhraichean báisteach Ailseachag sé seo a leor an bí brín an nach an thres leor nach sin ceast. Agus ha Sandaidh anist fuireach feiscead bhain. Agus mar a chluineisiú sé séinetar agus báist a hínte uasach talentach. Mgr Ros Crichton sé sacharst a hán, sacharst pariste an an uist agus éirisce, ha dá fariste éice, an éirisce agus Leabhraichean an an uiste gis. Agus bías an brí báisteach cuideach. Agus ha sé seo, ha mi Chrichton go rééis seo a hiad leor sláán a Gaelsig síise ach ha ùrnaighean eile an ábhar ha mi tuigsin. Agus mar sin a dá leor an bí sin a bríanach sé a leor ag Mgr Ros Noibhean bhrí Noibh Chalum Chille a hánig amach an nudí agus sé Mango Books agus CTS a Gaelsig a leor clàradh. Agus leor ag Sandaidh sé a Naomhsgeul is Buaine, scahan ceann-bliadhna is achil agus sé an cheampainí ag Sandaidh héin salan a Gaelsig seo an nudí cuideach. Agus sé is corach a hánig an dá leor amach an nudí go raibh bliana mhór a bhain. Agus míle go le bliana an bhruthag Chalum Chille. Agus get sin stácha bliana fatalacha seo sin a comharrachadh dìleab Chalum Chille a seo annach an a Ghlaschu. Agus cluiní sin pís an bhn dá leor, agus bí choramach an comharrachadh a chomhairle opar an dá sgríobhadh seo. Agus colach rí Chalum Chille héin, bí sin slí a dhéileann an nach. Agus mar sin munghuirmí ceist an díos sgríobhadh cluiní sin aran de chantas a thach bhán leor ag Sandaidh a bheith edaní ó hí sí edaní. Na big siú chomá. Thank you. Well, ba mi fo hús son ceol a chur cuitin y cantos, ha mi cantos a llach o gynad, jarranan o raunan no hús capital sy'n lewer. Agus ba mi cwtioch sy'n fiach yn ceol lehet cantos planos, plain chant, von mi'n ys no nas traie, yn fod Leabhraichean, iachyn. Agus sé cantus a hoch sin a ches fi yn stre bhàrdachd acum ma dhéin éilení agus abit í ystéich Cholmcille. Agus chur mi fawn, wel chur Jo Vanna Charit, Francis Lynch, calder fawn a cantus seo. Fawn sa steile cantus planus. Agus vermi na trí raunen, chéad trí raunen gaibh a fawn cantus planus. Ach, surin Goethe náintear hain cudioch fawn repton le Parry agus cluiní sibh mrán bíéirigh a fawn eile ag an jeirigh. Hian is an nacharchad, ma gain nas fún, ha tug se gain is kerstes kiel
an sgrinnes bés. Schiere denjem is doglos, schiere denjem is doglos. Suav nich ein ar stris mien, is fhuair ich fergnem fien. Bersinjes lantro henjes gil, lemmergen hjálvoth, sjesvach sjef. Dìleab Chaluim Buaine sin led hafger schild ruchlicht ar kri. Gaf trues rias span is tachartas jar slanch. Agus bhàrdachd agus bhàrdachd. Mor yn hang Sandaidh sy'n rhawn yn Rìoghail Èireann ha phàirt mynd dda leor acw. Sa'n gyda'n yn gist acw rhawn sochel minitioch beiche Chalum Chille. Gyda ha y da leor gyma dh'fhoillsich yn ymwyddoch doi. Ha rwyt yn ys y chomharrachadh ys chanin grisyn rwyt o choddoin sa haisiw ystoi an y beiche Chalum Chille. As hamir sons gan inshif goin rutbek moon roundsoch a garainshif a stoch a gan hoshich me luishe Mgr Ros je shush a roundsoch a garainship pain mun the sgrìobhadh pain Noibhean. Kajan toshich me nish va chance an hour que son univos fashion you guluchuker son na Buaine sin agus Mgr Kimmer is ùrnaighean bhàrdachd a Mgr Ros agus stóri scéalach Mgr Chalum Chille a Mgr Ros de súd an a dóúd. So rud er ein mi sé ha cutmachad ví dìleab na phríomhan agus chaimiad go ví St Columba a scríb Noibhean agus ha mi spunge go de Leabhraichean Ros trí túrsan mus a háisich be an opad. Agus hiúnsgur rút spiritual a leabhrain a seo bhacam sa dìleab go na phríomhan spiritual is a chultarach in hín. So chaimiad go sean leabharúni acam pátrachan an Uine a Èireann agus halochran an anama an agus well ha carmina Gaelic an chuiteoch. Agus chaimiad go sin tíros an blasa dain mar a bheith na Gael as na bíonach na galamh a tuig sin Mgr Chalum Chille agus cimar a bhat a gínse stória agus cimar a bhat dh'fhoillsich as na húrnaighean. So sin a rút a raimiis an doiseach tar lévig agus a bhí géirí an duine héin mo chuiteoch so géirí idir Mgr Chalum Chille son nópar seo stúrach. Wel gleich colas an grib barst of an. Sé. Agus Sandaidh héis ac a Mgr Ros a taring ar cútse na hú hóprichen a bheith Mgr Ros an íse péin gwyn rútbek rún ránsoch a garain síse. Gyda. Wel, as dé an comisiwn seo ein fo Acadamaidh Rìoghail Èireann gus strífat a bhàrdachd chruachach me bheithe Buaine dìleab Chaluim Cille. Ba mis cúteach gyma mócha gur é cuspar mór cúdramach a bheith tóir huine Jálach agus michich gang ránsacha dóin fatte a dhéanú mus táisich mise va se chophàileach sa ghas gón sa cúteach sa Leabhraichean cúteach a domnan Leabhraichean cúteach Mgr Chalum Chille le Magnus ó dóil so sia línchin is dé do Chalum Chille bhásacha. Agus Leabhraichean eile ma Tim Clarkson Mgr Chalum Chille cúteach. So agus had a háisich mi hín na smór fiús a scríbhadh mus rómi má bhocach le ránsacha ach cúteach smúnisich go ma dóin me hín structúr crú sréibhardach a bheit mi go bhí úlacha agus
insi mi bechan y farwch mi un chrw y iaithgyr. Wel, sin, y heiste fe mi dylagaine cha isam ha crw osach yn ingeneach y tre farstoch agos ho ima ilte agos so the niche siw goin dyrch yn rast y stoch a rwyt bec y farach struchter a hawn agos a jalaf no ga a ha sialting cwdiach mar a ha gopar a ha gyma ffeimel. Ta'n fawr, Kathleen. Wel, mae'r hwrs mi, sé commission hwyr mi fo Acadamaidh Rìoghail Èireann, agos rhaid mi coganwch gymbych siacdia canti awn, agos smynis mi, wel, soch gynwyr ni'n glwysyd chwn na slide ta'n fawr, hi sif gyda siosio crw bwa, crw uniag, agos crw bwa uniag, le elan i ec y far, y far, agos na sia dahan bwa ffrosio, rwy ag actwf, agos da chanti ag bwnnstgi an yn dw. So, siactiag yli gilydd, agos ha siactiag litchyd yn sy'n abisi Gaelic cwdioch. So, sé stre bhàrdachd abisiel abisidarian mar a chanas at sa chananile. Agos hi sif gyfel gach litchyd yn clachgach rwy sŵs sias. Agos fa chlach Cholmcille hyn crwhan abisiel, son dan ysgrifau hyn adiwtol Leabhraichean, agos altus prasatos stoch ele. Agos ha coeg diag línsin dol siachad, agos mar hwrs mi leis o fwnnsti, chwr mi da farwch rish. So fa imach saule agos ciel, wel fa mi son chwr yn cil, agos y chliachgach, o'r ha tor saulian ans nesgrivian myn Cholmcille Naomhsgeul echtri fe. Agos fa mi son na saulian sio chliachgach, agos fiws gwffaich noch le crw stre y bardach y hisif. Agos mae glwys sy'n sio na titlan da jenna canti y hisif sio. Agos mae glwys sy'n chwna yn aslaid. Ha ffys am gwrdd fel sgript carbeg ach hisif gyda sy'n clar eisiau yn liwr yn stre bardach agos na dahan yr o'i mae'r finis mi ach mae'r clar eisiau liwr yn arche crw uniach no crw bwa. So, sy'n mis mynig sy'n nefyd yn sgwydr mi hyf crw stre bardach. Hij vond het toch een keer tot smünige stuian eigen stoche gebigge met blaset elle ein de fees de cantus as een breisje eigen she cantus a coig has je dolle legenes no Peace as. Ja, as. So, ha torje smünige goed go over no go ere over een tashteloch rein Cholmcille vo Èireann d'Galba ca culdréifne sé blar mór ans an de vasi tor Uine, tor Uaslin, wat is jo daif ag Cholmcille agus va essen an sas an doyen nachal kerst kinshoch no kerst follow ach va in sas agus Uine gorich is jage Èireann leis a hyd. Agus leis nachel fis a cyn go cynsioch, hachar agus cymmer y fa yn sas. Agus cymmer y fwy fa y cwhwni yn y rhaenau econom agus ys laif. So mynd chi'n bygys bydd einsioch fiach yn sgrifig mi un yn tachartas yn sio agus bwy y fydd einsion Chalum Chille. So cantos y coig egin is afgar
Be cá cúldréimne a hilig dísin o'r dáin, get is dylich ein íse tro cheán an lín, có a bha colach nó có a rain cunt, is chafi fis a chai. An bú sifs fa an afgar nó tjanachach an strí, an besfie an beichgor nó coganach nó glích, an be merach a rain sifse, mi vré nó mi hugs, an bí fis a chai. An togsif garam júnsi is brosnacha gus trí, nó an beléifse mahanas suaifnechach is sí. An bé cael cúdreifne rafagreif von tí, an bí fis a chai. Sa ganjan cra o chrí le rún suicht syliad trein. Chursif cúl ri iachi staiven, cúl ri eidhin hein. Or vianich an ard engel Michel o'r tastel is o'r djén. Ach hilligig o'r djísin, alia jacta erad. In seculo seculorum, alia jacta est. Wow. Taing fawr ys yn sian agus díadach Crichton bí fis a chuí agus tórt acin nach fis acin muúin an a béchan am hiige agus tórt Crichton acin sa gúise hast agus a mi dul hiún de go Mgr Ros inis agus haís acu bheitsíise gopurlis struchtar difricte agus stáchan bigé me nuró síise a mínecha grúp ag stáchan an luch éisteach go dé hána Noibhean nó Noibhean agus latan a bhean hás ach cúteach cibir a hánig sib héin go cogúna go húh struchtar agus súspant na ùrnaighean sin. A bheith ionseach get a bheith a dá dheabhar chu difricte, bheith rútanach go cumanta gotá. Agus rúta bhaich Mgr Ros go structar is a dá, well, an a bhàrdachd go dú ha structar, an fémi structar chorig an a bhíán son bhàrdachd go bhí bhí aginne agus so a sin fóla se go leir sa leabhraigh Sandaidh NicDhòmhnaill Jones. As a leabhar acam sa chan leabhar bhàrdachd go seoitiad ach ha pís an án, ha rúi am án go harite sa leatans Chile mi gan bheach go sin. So ha mar gan biog bhàrdachd as sa rúta ha mér scríbigh sa darna fást. Nist, ha leabhar héin an dá fást, i chiad pást an Noibhean, for a bhfuil nuighlá, so ha sinna dul arás gan tradition chríastal for a bhfuil for a danig na hapstal cóla is tríad o chríasta falla bhfuil as go flahas. Agus fat a gúni fat nuighlá an a Jerusalem a géiriad in spirit Noibhean sias. Agus ag deireadh an nuighlá sin hanig a spirit nuibhada. Nist, so ha tradition acin is an iaclis chátigach go hári for a bí sin géanú Noibhean go na Noibhean o go chríasta gebíte hán gan spirit nuibh cúteoch. Agus bha mér son Noibhean a chrúachach do Chalum Chille chu sin nán runna seo, get a bheith ùrnaighean acin son Chalum Chille chu mar gan bug Noibhean cearst acin. So ha ùrnaighean a tíing fó ùrnaighean acin bedéisiimtar is St Anthony's Treasury a sin an beirda agus mar húsmí an lochlan an anama agus an pátrachan an nuine Leabhraichean éile mar sinnach. So mér son rútan úrachrúachach a bheith stríochte tradition a bheith anichte is a choirs nach gacinne. So ha structar an a hin agus beach go bhacamsa is a dá fást can leabhar se bhí cuaseachad bhí tost curing héal bethe Chalum Chille an 2 úr, tro ùrnaigh agus tron leatan. So nist bheith acamsa me a thuair Sandaidh ha céisian géir acam a dheoin bethe Chalum Chille, bí fis acin jo chuí cóbháin go cínteoch cóbháin. Agus futi sin pís an a haring gemach a bethe Chalum Chille, a ha freckarach in hín, a ha búntanach in hín cúteoch. So sin rúta raimi is a héad fást, fa mér son títa a haring for a big rúta ha máchan ba dheoin bethe Chalum Chille, rúta cútramach sa bheith ag a héin a ha búntanach in cúteoch. So mar éisiim tar ha óper an, ha láin ha sin meáracha iad óper an na bethe Nuibh Chalum Chille, agus mar a ha a dá óprach eice go stúra go láidú. Dúlach, van a fríomhan ag Nuibh Chalum Chille úsach cútramach, an dúlach as an dánica, agus bhfuil na dúlach in acin cho cútramach an láidú, well, féimi sin smuineach a mé sin.
So, is a héad fast van mi tug písan amach a becha Chalum Chille, gus stúra gan a bhí smúneach me join an nuibh a láidú. Agus an ocean is a darna fast, chan je mi fechin mo chula van hel, chan ism je ha skriftje no nach heel skriftje, ach is a darna fast ha seo het lúach mar gan biogrische tradition barstal an a Gaelic, is an juklish fe mi da. So sé letan a hasin, for a bhfuil sin atáiseach le críasta, agus mar a structure ag Sandaidh cuiteach as Chile begin bhecha seo me join chiastic structure an na bhàrdachd. Cha ism je hasú feichting. Siúg, nis sé ùrnaighean as a leabhar Èireannach a sin pátrach an na duine. Agus ha mi sin a chleach agus a chiad fast. Is a Noibhean, agus a hula lá ha Noibhean atáiseach le sin. So sin pís Èireannach, agus chur mi go Gaelica, ach hannica von tradition ac yn gwyw, fa sgrítse si as ag Alistair Carmichael an Carmina Gadelica. Agus an ocean chwn mi drach beirde i'r ffys cwtioch sons gybig y tri canon gan glech is yn Noibhean. So ha sio gar friafachag as a tradition, a Chalum Chille charage chaív an anima ahad vich gus spirit Noibh, tron trianich tron a tri gen cor oin sort teictor triel, ne, dus bís bardach ga sin. Agus va nátarach go leor gaine bhí clechcach bardach san na húrnaín a cumul nar cuine. So ha sin a tar structur bárstal dan fís sin. Na húrnaín éile chan sin ach go ítiad. Ach Chile gedás gan leting bhfuil sin suas? Me héad sin a rörs gana stocha slide a situation? Situation me gaite. sé. So ha structur an a heo a ha táiseach le críasta, le dia, so notion meáiricha go ríist éad bethe Chalum Chille bhí clechcach títalan a ha nuh agad an héine tás ja, nio rutan ha tíing van na cravíon traditionta an na súl na Gaels. Is has ní dul tro bheitthe Chalum Chille meáiricha géad a cardgus trí críasta, so a bheitthe spiritual leice héin, agus an notion a vinisialach son duine, agus a vinisialach spiritual is a notion Chille gedás go dia. Agus get nach bardach go seo ha ruiaman go dú har ag hasni gra an unrút tourist tíirech mar a bheith Sandaidh gránach hin a bhí fisach in chuí, cha bhí fisa chuí. Ha as a letain hasni gra a nuh Chalum Chille guiadar son. A nuh Chalum Chille a Chalum an Yiddish guiadar son. So ha sin búlagáin mar gan bug bardach go búlagáin san an dáich. So ha structur an a seo han pís bardach a han mar a bhís Sandaidh scríbag. Ach ha structur an ha torst an a bhí gur stúra go bhí meáiricha go bethe Chalum Chille. Agus a bharach go sin mar a bheith arbhan ag Sandaidh is an opera reinni héin seach díag ha nuich is a chiad fast an heo agus ha seach písan is a leting. Agus ha seach cútramach is a bhípal thorach sé arbh ha búintar i dia agus noch go gain farfach gie. So bha mé son seach písan a chud is stéir seo is a leting son I gra gur úrnia ha seo ha táiseach gan a dia agus gur siúra garás go dia. So, hynna gyda. Ha ho eintinech go bhfuil na céalaich an seo an, get nach roisiú an a conoltrog at a bheisiú gopur an da fís. Bheisiú gopur ar an uhlíanna agus cad tadding ar an ún bhraf an a differ gói. Agus ha seoir do bhíine nuúin an an cantus is is tre bardach ac am hyn, cantus na satche, si cantus sia, agus ha Cholmcille Cille a siúl do hi an corachbeg. Agus ha raim mi seo se saule no clúichbeg an le nøner liemederen marre, a vis stúre Chalum do Alba agus do hi. Agus curamach salmon at sa at a snav agus stúre Chalum go I. Agus enjemen nøven gach liemeder, sé banna liemeder an haun, rami charomia son gun change na barach uligulere kal, sin strebaltoch seo. So banna liemederen churamach salm nøner liemederen agus immer seose feuchig agus brosnachig agus meorachig is teich a jef coimisean van neuven
líimidirin churach salim at ha yn yr afn. Agus an céál a hán idir Chalum Chille agus nátar is an cuideach a tína mech as an óper. Ik an díist a go chanin. Ach ha mér san tíir chuna fóing agus sé fachgal nar a bheith cáir a gachin róháibh nach go fachgal seo as bei úd go. Ach sé gundachlech gan díist ach go a ríist guniste gachéile structured chiastic, a bheith sin chiastic. Agus Mgr Ros an big síise ho me siad a bhíine go dé hán, agus sé rút a ha mí tuig siad a ha dolarás go túsin go me tra go scriptar fiús. Ha, nisht, ha mi dochas go bhfuil slide kerst. Ha, seach, nisht. Well, sé structure has a clecha gan a bhàrdachd, ha seo chiastic structure. Agus éisiom dar a ha animal sé san ag nuamh pála ha seo, tíon bhfuilíte gan na Filippianich. Nisht, ha gama dyrf stoch óprach a gamach, ma ha seo lévig pí scripte chan le fáileach an doiseach. Agus an óisian ma healas do go dlúch de fís seo. Chan lech cóig rán na heo ach go dú ha fáileach go lear nar a háisigus dú meáracha géith. Nisht, ha nuamh pála táiseach is na flachas, alle ítí. Ha gra neach a bhí an a crú dhé nach de bheits in a répin a héin a bhí cóiúnan rídí. So ha cóiúnan nach gacan rídí na heo, ha íasa an glór. Agus an óisian ha nuamh pál a tearnach, tín sías. Is a grás an árán a chur a héin an dímas a gáil héin crú ceann-bliadhna. So ha irislach crías de tíngas doich. Agus an óisian ha clech go nachcail sin héin is a trésrán, ga bhí an a crú mar gúine irislach é héin agus bhar úl go bás. Agus ag go bhain sin an pís a sísle ag an bás a chramchéisi, bás na cnoise. Agus an óisian ha nuamh pál a dul arás, dul suas iad as go flachas go néamh. An nuamh sin gáardich dia, so ha irislach gaking agus an óisian ardachach. Agus a glósa a dúirst a rís gan an árán is joéis sin, a chum go dhéanam ías a go lúpa gach glún, so an áte bhí an a crú ceann-bliadhna, an ist ha duine go úrug. Agus an óisian dul arás go cóiúna nach gé sa rán me dhéad go gra ías a críasta an tíarn a chum glór dhé an tahad. So sé ceasmas a ha seo, fer a bhí sin táiseach gan an fhlachannas an óisian sin síos, gur an na talhain agus a dul arás go flachas is joéis sin, críochtach go fer an de háisí sin. Nisht, is a bhàrdachd a raimí híbáil chan í bhàrdachd a raimí híneach, is an óper a raimí hín, bha mi son sin a chleachgug is a leting. So ha sin go má folaseach agus hina, ar cóla van hin. So ha sin táiseach le a hiarna gin troch go, a chríasta gin troch go, a hiarna gin troch go. Ha sin táiseach le bhí cumúlar súlan is dia an dáiseach. Agus an óisian ha sin tín síos, ha sin brími oin Chalum Chille. Cóé, cúna súl gan a bheicias, dé seos a character a van, so abston in éirenach, abston in allopanach, a Chalum in Gierne, a Chalum in Hiclische, a Chalum in Rìoghail, juns garán a Tchiúlach Rìoghail a bhae. Agus an óisian has na glúasat go pástéile fer a bhéil sin meárachach iad a chádistrí críasta, agus has na gra go réit taistilach a bhain. A hastilich réin chríasta, a hastilich látarna chríasta, a gascail chríasta. Agus an óisian a tisiúla gur falla bh chríasta agus a bhuaí a bheith Chalum Chille ar na duine an ggóistéad. Agus hasin an óisian i brín móí an Chalum Chille mar a charit an boch, a charit an pechgach, a charit an éslunseach, a charit an géal. Agus hasin i glúasat a dás a dís go spiritalach, is sin i gra a cheansaich in an deing, a cheansaich in an stúgan, a cheansaich in an olc, a cheansaich a bhíchreitseamh. Agus a dul arás an óisian go na súl gan aici héin, agus dìleab a gace, so hasin i gra gur solas in iad a bhain, lochran in Èireann, aich an tíarna, óprich in a mírfilin, a cholamh imagiclis sin títal a chlech, nuamh Acadamaidh héin is an óperáine. Agus ag an dúireach hasin dul arás go tí, Buaine hat sé fallah pechcan in an dúil sin fahamisring i hiarna. So, ha mi clechgag an giasmas son a leatan a chur an géal is an ópera seo. Agus ha sin gur phríomhach go dtís an a tradition chríastal, agus ga chuad chanán ma dúin dia a hasin brín le bhí clechgag seo, ach ma dúin phàirt in a Noibhean. Agus mar a thusan di héin man a léimeterin, ha nátar mar gan bú go trádacha Chalum Chille go cheann uia. Agus ha
Chalum Chille is yetan ha gur tráideach go dúnsaí dhé, dúnsaí dí a héin. So sin bech gevacam sa le bhí ceasmas a sin. Agus bhaich mí an opera rein Sandaidh go bhfuil ceasmas heichise ach bunas ciún. Haid táiseach agus an talú, dal suas go eile agus an óisian dal arás gan talú. Bar a thuirtí héin saonan an crú unic, jo bua a ha i ceasmas heichise. Fa a bhfuil mise agus nuh Pála táiseach, chaim mé cuairmi híns nuh Pála súna chatigh le fimi mí da. Ach fa a bhfuil sinne táiseach is na Noibhean, agus dal sias go talú sa arás gan na Noibhean. Ha Sandaidh a dìanamh I chearstoich. Agus gósa an a díoch, your theology, ha nuh Thomas a brími oin exitus is reditus. Sin agad tíng amach agus dul eis. Agus heisna gra go bhfuil thuúirt is a chrúioch I tíng fú hí agus gur stúra go rais go tí. Agus bar a hana léimetar an nátar, a súl nátarach gur stúra go dúnsaí a chrúiadad. Saun mar sin a ha seo a fiach in dí sin hín is stúrach fó hí meáracha gur béthe Chalum Chille I rais go tí. Nach méfallach sé tóir smóint an intineach agus a mí móachgil go bhfuir úne dul seach a talua agus a mé san an háraigh seo chumala dá ach ha ísachcin go bhfuir sin na tín go déidig na páirteo agus gun tír sin an ist go bás Chalum Chille agus ha físachcin go bhfuir bás Chalum Chille mar fást chuútramach den a chuntas an mó a bhéthe agus na sgrìobhadh mó dhéin. Bhna mí an sin a gomhnán is éidir gus fiús bíoláris chunháin dú. Agus mar chríostíon, ha sin tuig sin go ré si do lá bheith sin a chur chríoch ar béthe tíide go dí. Agus mar sin Sandaidh sí sé scríoch mó dhéin bás Chalum Chille agus an cantas a rain se bhéine sin gomead drúteach. Agus an súlan thoisiú gúin erin von cantas sin an rás. Wel ha mi an éim erwad von ochgah cantus siadíag. So diorach gerich stré bhàrdachd ac ha tór dul etter differ tachartas stréin bethe Chalum Chille ach ha sin léim erwad go ruke lá bás Chalum Chille agus sé cantus a scríb mi dhéin agus gun do jaule a dìleab do abba eile agus bha mi smúnis go beit na manich a bhruin mi seo sé gear imruch bethe is Buaine is dìleab Chalum Chille ach cuideoch a bháthe hu a teachgarach fó England fó dhí mus dorúg Chalum Chille imimedoch prophecy mi dhéin dé agus a tacharst na bheithe. So na gúhannig na manich agus gú máthair Chalum Chille. Seo teisteannas na manoch na díalseach is a chréid, gun tail sibh bio ùrnaigheach le ola léis dhé. Éilearach, taistelach, teachgar a sibh, ar ceanart bard is saí. Fialsanach, tosgara, sosgal a sibh, ar esimplir is ar nuh. Seo teisteannas a bháthair enne, cúis aich dod hinneú, stú över moch san tíirioch, mochionichvic, morún. Os hic gobul na haspen maslingjon stú nam vrein, anje vívuan movachse, stú nat héser gobrach sa chai. Ha si bh toist goin dealamh cuagoch a sin ar díadab Chalum Chille agus ina heachcin ha sin na comharrachadh cór agus míle go le bliana an ùrnaighean Chalum Chille agus seo sin noch an a glasachó brín ar a bheithe hás as a chánan ich go héin. Agus mar sin ha firiste éichin go bhfuil díadab Chalum Chille toist Buaine a dúchas na Gael gus bháin dú.
agus haísan go bhfuil sí sé a bhí becha go bhéiste Ros dìleab a nuamh. Agus dé a chanig sipéin mó dún dìleab Chalum Chille sa bháin dú, dé tacharach stácha héich go gúin an drásta. Bhfuil buair híteach í hástí go. Well, ga go dìleab bóra sa dúid cerscailleor húh chrichú agus a chanan, dachúch. Agus gosa ha dachúch don cálda. Ha ganan tost corp don chrichú, agus sanna sa chrichú anam a chanan mar gymbiog. Agus has ní fechin fwy a chrichú Christ o gaharich i chanan Gaelic vandáiseach. Fiú sa láidú hanne man mar tikiat in jartún ja húne sam van trascan a hannig na fachlan sinach. Ha va búi an inéring was ní bremi join sin ma chan je gestaire noch call hat de gra diagut dius mugut so has ní klechig na hanne man neuve an vi gra dirach la maga hele. So gose hat Gaelic agus kreestelach het al call dat Gaelic is een tuige farmische kope agus fuch. A chan je mismunje gefuurt de Gaelic njo chretju huksing is a kohekse akinje met de hele tuksing maar had de koper kolde. Hasin kutrumach. Ach, kan je te maag van ga je nog akin hing femischen kun je gegroboe wo ik nu Chalum Chille in Ranjarpe. Er was Roier tutje met gumbuik. Hij is van de manig keeltje gedal hal hadish gus kreestelach steege gediest aan hin. Agus fölum a horsachat in Ranjarpe, so wa bui fod ik nu Chalum Chille. Agus na manig ik fatte vo elenie Ranjarpe. A gewaad ju han sule aardig go kindjach van de Chalum Chille bio. Ha va ering agus alpa dal rieta sin un rioch gewan. Agus was skara gan an ocean, ering heen skaritje na da fast. Ha keisjenak in go politica gladju na alpa. A grut nach de garig sé gewil dìleab sinak in je haast. Berút an a garach ag an gúrstorn, agus ha bethe Chalum Chille a tosgain frieven, a ha gur cumul stéichte nar bethe héin a láidú, agus a cumul nar cynne gewil céal ac in haast itar alapa agus éring, agus fiú sasing, hodog hannig kutsin na mani hikke tuftúa sasing gurike elanie. So gonsa ha dìleab glé vorek nu Chalum Chille gunne láidú, agus ha mi swinjun dìdach son Gearchuntas a hostel versin sé títal chlech Sandaidh is Leabhraichean rúta sé scahan chinne dúine as atelier. Ha bethe Chalum Chille a sealting in an dáthúh. Gur trádacha gíúnsaí cerscailleor, ach a sealting going dé ha sin na geolach go bhí beo mar Gael agus mar Chríostaí agus mar Alpanich agus Éireannich a láidú. So caiit bethe Chalum Chille sé seo sé scahan han a bhí sonna bhí tuksing sin héin gur tuksing héin agus ha gan naam gur trádacha i dúnsaí dia. Well, tór an smúne chug mi dhéana sin. Agus mar sin títe ach in dhrí ris a grách usclag chun luch éisteach. Ma ceist san bí acu siú gan díos scríomh ar an a seo. Right, je hebben er na ergens Joichen ergens zullen zijn kinderen Chalum Chille zullen kan ik je pikken waar ik mee zijn maar de Gaelic je zijn een snelheid nakker. Maar ik doe je trick in een talige music Chalum Chille ska over een kiesdioch giltjoch. Ik ben graag nakker dat zijn skindjoch ach G Ranger, men as a dalio. What's wrong with Dalshi sin le? Wat Sandy was Anderson? Well, leave me tar me yen flurichen I, me yen behigen is Jan, wie wie aan, agus haast aan, agus jiach me die bierge stach aan een immer toch cantus, een streepbouwdag aan hem agus maar plaats schreef me cantus me in de mirvelen. Agus va díis cacht bhàrdachd ríiste gínte me dhéon na mirvan an ule. Agus gheirte an háran seo a hain fán von musical cats. So ruttigen nas ötrumen man klesbeck. So
Rachgach saoilíonn nátar an dáin uair man an dáin san stóine. Phluairichin cúteach bha mérbhil me dhéon salmh na dhí menmh chulaig agus chlachgach na lusa na bhích a fás san éilení agus has de fás. Becan ar í cabid sal fé mé adreach. So bha sin déarach a dóigh clúich le saoilíonn nátar agus cúteach fírin nátar an na níl í agus an Alba. Has sin ó íteneach agus go fiúte na gáil an háasta iad níos hí sin na fúrí sin seo fás háast agus sé pí na bheiste Ros cimar a bheith nátar i tí na stoigan opach a pín. Charó. Ruta ha nis prima join spiritualach chéilteach ha misir cadir an ráf le dolmíc a húb sin. As an Leabhar sgrìobhadh as mi swinge gyda kerst gwil dunne fiachadi wel rut me join natad an y griastalach sé sgyn bechord on sŵl natarach a fiachar trodach a gyda's godie ach kunnersta han ola diw sé sgyn dunne ystat ik yn sŵl natarach heen agus torst urig mar gymbiog gan agus has sin fechin sin le arach yn y gra hi just ruten mar sin wel ha sin cwtramach ha ach ha ruten nas cwtramach yn y sin cwtioch jemo yw'n bech hi'n dwynda ma hafol y sin y blanet y fat glefa ach jemer jane heen femi sin smynioch siachat is na ruten y sinach nes so chan il natar y sin ystrach yn y hyn ach de fi gra sin an y bech alym hi'n hyn ha folosioch nach il scaragan eithon y sŵl natara agus y sŵl os natara. Ha dachwyd y dol col a nis ha sgiolach gwas a hyn taringioch ag jyrig liawyd agor na ioin bas Chalum Chille fer a fil yn diach ech niwf Chalum Chille y ti'n nos agus a sidig diawr hi'n sgil ffys ag yn iach gyfil y faisir dol y fasachog. So, ha mi spwyntio nach ro sgarag yn un jyn Chalum Chille eithyd y sŵl natarach hi'n sgil e crwach ie ha sy'n gwyw ach had y state ag sy'n waar soms gebig sŵl natrach gertródach a gyda's go miorach a rútan spirituals. Agus sin rúta va taringach ma join chantas ag Sandaidh doch go chantas ma join seach go chantas Gaelic man lemeteren. A ha sé tídach pís en sŵl natrach a sin ach ha na lemeteren a trádach na manich a júnsi ceanúie a vestríigte de dia. Gan trádach a júnsi a ceanúie fer an bega de tókol abitjelenie aatje for a big dia agus dunne a conjachug. So, mi swinge gyda Joe Howler a sin, Joe Iavai, is on shalting going J an aatje heknated an an sŵl spiritual yn geiltioch. Agus hws o la diw for a velsinje sin bio. Ha mesaking son een sŵl naterach van goerstorn. Ach, chan je sin static sin, ha sin gertraud ha grash gogies va antiacum an olochabet blianach in de dash. In je tol soes ir lai in sude. Agus díadach dolamach a doris eiche is a chúil hiag tú ben nivish fat a cháid. Agus húrstí lá bheit seo, sé críostí víse sé húrstí, speaking jungna her dunne is a bhile bhór cho críostos ha sin héin, tja seo cíolach a gwel, man gúrstán ha rútana ha cumul nar cunne gwyl dia an. Ach is na balchin móra ha hulur a tau fech me gúrstart ir a chrúach a glé live in dunne, vich in dunne. Agus mar sin chanel an áireanach seo gur trádacha grás go dia chiúns gur é áireanach go má structure de ha seo. Ach fer a bheith sin beo a més gnátad, chiúns gur rút nachta chrúi sinne, rút báoch go han, rút cutramach, rút a ha gur cumul beo an a nimig dói, ha sin gur trádacha grás go dia go nátarach. So, go mí ásta noch son frecast a hást gan chéisteachú chaine nátar a tsingas da is a víte, a mér son dunne i rádacha grás, seachat ir nátar i rás go dia. Yes. Wel, thank fawr sy'n sy'n. Fy cysg sy'n bi ele, ag dyn sy'n bi yn dras ta un i gyda o'r ag yn has, jyst yn cysg. Dŵr sy'n cod mae'r eiclwys am mae'r chochin yn y fina clach. Hwyd. Sé cóprach a bheith seoited sin hí agus éispic an éirinne túa rafúdáis, so sin agad páist go county gada agus Donegal.
Agus sé Gaelgar ahan, so ha Gaelic eke agus va giúns chu Gaelic na Halloping, so va ua fod eke na heo. Agus jesbik ac am hyn agus e hen wat son go big coprach ag idir da ruich. Son shalting gewele dìleab cumant de etering, eter ering agus allopa. Agus rut er ein sin ur a hannig seo go bích ur a chai chur an gló chai a reich gan in ering agus an allopa, agus rein sin le Buaine Catholic TV an allopa, clàradh an Gaelic agus beirda son gachlаг in Noibhean. Schai sinneach idir a lá hen. Agus an éing bheit chom ach chan mismúin gan de chlárat sin chadeach amach ar telío na míanan ach bheit gan clech agus na paristin is na laon dul suas go lá féidir nuh Chalum Chille héin. So cha chlechug agus chlech sin a ríiste nuair ar son collabré Chalum Chille mí seo héin. Agus Chrichton ar na views a hannig amach ó Canada, nio éing bheit a gra, gur rút ag ag clechgug Oerse bí tron vliana, gaan aan de wijn waar je in lafele Chalum Chille ach oerse bí a bhauer son seach lechkuk son miarach ag de kusperen a ha ceann-bliadhna gachlá. So cha amach cerscilear an na béle agus Gaelic agus vas gachlechka gan den éing gutioch is na parisnach gehéin. So. Tápadíh. Nis tíúndig sy'n minat go dìleab Chaluim Cille gaf me leis go le handí nach dúr mé sé chom ag chéiste chur riise a mu dúin dìleab Chaluim Chille agus ur beach chéin ar chusper sin go déistalch go a teachgarach a hán an a becha Chaluim Chille luine sa bháin dú. Wel, sé perse echtréal a bhain, ha tór höfen a bheith nach heil sin buliach cínseach, ach sé neachil echtile bhain agus ime höfach sin liste raunan a líbiach éileach, teachgare, tosgare, fialsnach, luch fólim, ceannat, sé luch politigach a bhain cúdeach sosgale, ba imich töf ag neach echtréal seo. Agus leis sin, is an slé bhàrdachd an hín, bha mi cúdeach ar son ceiad is bon töf sealach súilte, or hai cutramach don súil na sáirsinge go het a náisiinte, son lain an dú agus von na lain hín amach. So sé sealach ime höfach a bha mise ar son iachin the horsachad agus víhirsteach sa slé bhàrdachd an hín agus ha tór chusperin go ma difrichte ansalioach an hín sáliamh an amas seo ach gur é neach ime höfach mar sin slé bhàrdachd ime höfach bhá tuimhin sealaí creidirh ach cúideach tuimhin sealaí súilte agus echtríal agus cúideach litrichis ó sé patran nuamh na bard a bhain agus sé bard scríomh bardach ùrnaighean dainnis eile. So cúspar go má bearstoch son imich bard agus imich scríomhide an an réinean eile litrichis. So agus seo dúdach becha chuiris a spúgi sí. Mór an thank, Sandy. Well, ha sin bíag gar nín sin agus dar spirit ein an phaltas an och. Agus ha sin bhí siúil tá scríog mar ein Chalum Chille a lia a dhéile ní agus ag déirigh na huiche anis ha sin ar ceann uile a rig sin. Agus mar sin gus críoch a chud an iescar, ha Sandy dul a thuiscein von chantas a hoch éiche far a bheith Chalum Chille a rig sin eile ní. Táim gór, Kathleen, sé bhfuil haimín mar na chiad trí raunan as a chantas seo ha ceithid raunan an uliléad. Agus mar a thuist mi gúteach náran seo hain fáin reptan sé Dear Lord and Father of mankind, stoch go bhfuil sih geolach fáin seo. So
leis gon de háisich sin nó díach mi táiseach le fáin míon éiseach nó nas öste an dóid cantus planus. sé há sin tíon chun an lein an dú tar an éiche seo, agus so sin a go fáin fatan as úre. Is Chrichton touch for an sin bli, nad lestnes gut is li. Or Mgr Ros Crichton is do Sgeul faschings gebrach, an ceann-bliadhna Crichton as li, dh'fhoillsich Èireann. An ceann-bliadhna Crichton as li, dh'fhoillsich Èireann. Ar ceann-bliadhna Èireann. Bheith os a chéin fracharach gus críoch a chus ar an uige, agus mehaisiú san dá leor a cheannach hat ag John Norman ag a chúl, agus hanneal sian ile acham sa rida Deagh Rásta ach bhí tos tang gan díist sgrìobhadh inne Mgr Ros Crichton agus Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, agus do chóirna na Leabhraichean do eiclis nu fetar gneoin na clàradh seo agus gúise a luch éisteach tapalíh go mór.